Kurusu rape. Peyuke ñañembo'e oñondive ñañesu ha upe ñapu'ã ñasẽ ñamboguata kurusu. Kirítope ñamoirũ oiméva opa araite ome'ẽvo hekove tuichaitegui mborayhu. Jepyta peteĩha mburuvichakuéra he'ihápe Jesús ojejukava'erãha. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Oromomba'eguasu Ñandejára Jesucristo. Kurusu marangatúre ehechaukáore rayhuha. Eina ápe kuimba'e he'i Pilato oikuaa'ỹre. Che ndajuhúi hese mba'evéicha guaivaíva. Emosãingo kurusúre osapukaipa hikuái. Emosãingo kurusúre tomanóko añamemby. Ko arete guasuetépe apoíva peteĩ preso. Peipotápa Barrabá térã judiokuéra rey. Péva noroipotai Romaguala ore rey. Barrabá eme'ẽ oréve. Péva ehupi kurusúre. Aiporamo peraha kuimba'e joheipyrépe guýto ápente ári che ajepohéi henondépe. Jepyta mokõiha Jesús ohupihápe ikurusu. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Oromomba'eguasu Ñandejára Jesucristo. Kurusu marangatúre ehechaukáore rayhuha. Ha ohechavoi Pilato umi pa'iruvicha judiokuéra myakahára reirete ojukaseha. Chupekuéra ombovy'ávo ohenói umi soldado 40 tejuruguái Jesús apére oity hag̃ua. Heta oinupãrire omoakãngóra ñotĩme ha péicha ogueru hikuái opavave renondépe. Ha ipojái hese hikuái jagua ñarõicha oko'i ha ohupi ijapére pe yvyra pohýiete. Ha pévape kurusu ichupe omokarãpáva ndaha'éi ikausakue upéva ñande pecado. Jepyta mbohapyha Jesús ho'a ñepyrũhápe. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Oromomba'eguasu Ñandejára Jesucristo. Kurusu marangatúre ehechaukáore rayhuha. Oho angatapére heta aña'apytépe osufri ñanderehe aichejára ngandaipóri. Ha eñoitéko ojecha tuicha jehasa asýpe kurusu pohýiete ijapére anga oraha. Ohapýpe kuarahy ha ijuhéi ikangypa ipysyry ha ho'a pe yvýre opoñy. Ikangypárõ jepe opu'ã jevyjevy ha ndohejáipe pochy ojaitypo ikorasõme. Jepyta irundyha Jesús ojuhuhápe isy. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Oromomba'eguasu Ñandejára Jesucristo. Kurusu marangatúre ehechaukáore rayhuha. Ha upe jave oñemboja oúvo las Tres Marías. Ha ijykére oñembo'ýpe discípulo hayhúva. Jesús ipy'apirĩ oñandúvo ou isy. Imembypéicha ojuhúvo pikorasõ osoro. Péina upépe nememby he'i Jesús tupasýme. Ha péina upépe ndesy he'i idiscípulo Juanpe. Ha upépe jeraka'e Ñandejára oheja upe isy ñandesyrã ñanderehe oma'ẽva. Jepyta poha Simón Cirenegua oipytyvõhápe Jesúspe ohupívo ikurusu. Quinta estación. El cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Oromomba'eguasu Ñandejára Jesucristo. Kurusu marangatúre ehechaukáore rayhuha. Ha peteĩ chokokuére upérupi ohasáva ipojái umi soldado pe ikurusu ohupika. Jesúspe oipytyvõ oikuaa'ỹre ichupe ha upéva jeraka'e pe Cirenegua Simón. Omoirũ ichupe tapére oñandúvo iñembyasy ha pichápe ombovevúi
Ty'aikue ha kane'õgui ndoikuaáramo jepe hapicha ohasa asýva upe hese ojapóva Ñandejárare ojapo. Jepyta poteĩha Verónica omokãhápe Jesús róga. Sexta estación. Verónica enjuga el rostro de Jesús. Oromomba'e guasu Ñandejára Jesucristo. Kurusu marangature ehechaukáore rayhuha. Umi hesa haitingwa huguýpe hanga oñemona. Osyry hese hy'ái ohecháva ipirimba. Verónica ipy'aho pe hováre oma'ẽvo. Ndaikatúi ojejoko ha opó og̃uahẽ hendápe. Omokã ha omopotĩ Jesús rova ijahojápe. Umi hesáre oma'ẽ ha ipópe ojapichými. Aichejáranga he'i. Ipy'aitégui ombyasy ha ndojeguaru ijugui omokãvo hesay. Jepyta pokõiha Jesús ho'ajevy mokõihápe. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Oromomba'e guasu Ñandejára Jesucristo. Kurusu marangature ehechaukáore rayhuha. Otyrýntema oúvo umi ijyva ososopa hesakuarépe hova ha ojapajerei ho'ávo. Ho'a hi'ári pytũ ha opyta oñembyasy yvýre ojepokyty ha imetéi py'aropu. Heta ñanderapicha oime ho'áva tapére ndaipu'akái hekoére ha ndaipóri omopu'ãva. Peichaite anga oho Jesús ho'a ha opu'ãjevy omokã umi hesay ha ombouatai kurusu. Jepyta poapyha kuñanguéra Jerusaléngua ohuvaitĩhápe Jesúspe. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Oromomba'e guasu Ñandejára Jesucristo. Kurusu marangature ehechaukáore rayhuha. Ha ndaipórigui ombyasýva oñemboja umi kuña hasẽ hesay hováre omokãvo isyva. Anivépe nerasẽ cherehe ha pembyasy. Péicha oñemboharãirõ ko'ãva tupara'ýre. Mba'épa ndojapoichéne ikangýva mboriahúre. Aichéjaranga umíva he'i Jesús umi kuñáme. Umívake pembyasy. Anípe hejarei. Ha pema'ẽvo hováre cherovaitépe hecháta. Jepyta porundyha Jesús ho'ajevy mbohapyhápe. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Oromomba'e guasu Ñandejára Jesucristo. Kurusu marangature ehechaukáore rayhuha. Ha upéichanga oho kuarahy akuiñakãre tuicháje hasa asýpe ha imetéma ipytupa. Ndojehekýi iñenupágui ou ñemoañamañáme mbaretépe omopoñy ha oichu'u ángape yvy. Ha péicha hova yvýre Jesucristo oñemoĩ umi ojereko asýva ha oñenupãva ykére. Og̃uahẽ hasypeve upe Kalvario ru'ãme ha ojupi yvatehápe hekove ome'ẽ hag̃ua. Paha jepyta ojépe apahápe Jesúsgui ijao. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Oromomba'e guasu Ñandejára Jesucristo. Kurusu marangature ehechaukáore rayhuha. Ohechára mojepe ndaikatuveiha oguata mbaretépe omopu'ã ndoikuaaséi mba'eve. Ha noponderái hese umi soldado iñarõva. Oipe'ái chugui ijao ha imántore oitypo'a. Mba'evéma nahembýi hembiaporã ku yvy'ári. Ijehegui ome'ẽmbáma mba'evete noñongatúi. Ha oñandúvo oguetaha hi'áripe kuarahy
ipy'aite guive he'i oikómana oikopáma. Jepyta pateĩha Jesús ojekutu oñemosãingohápe kurusúre. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Oromomba'e guasu ñande jára Jesucristo. Kurusu marangatúre ehechaukáore rayhuha. Huguýpe anga oñemonde omoñenóvo pe yvýpe ha upepete oikutu kurusúre ipy ha ipógui. Jesús oryrýi osũsũ he'i yvágare oma'ẽvo ani ndepochy che ru ndoikuaáiguinte ojapo. Arayhu omo'ã Jesús py'a upe rire ha'ete ku pe yvága oñembotýva ichupe ha ojesaupívo yvate oñembyasy ha ipyahẽ che jára ha che tupã mba'éreiko chereja. Jepyta pakõiha Jesús omanohápe kurusúre. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Oromomba'e guasu ñande jára Jesucristo. Kurusu marangatúre ehechaukáore rayhuha. Upéicha oguejypytũ pehetére nahendáigui ijuku'a ojepoka he'ihatã che yhéi. Vinagre ome'ẽ chupe irokuete omboy'u ha'éniko pe oipotáva ha'e ñanemborayhu ha oñehẽvo ipy'águi hykúpe iñe'ẽpaha che ru aheja ndepópe che anga cherekove. Ndogueruvéi ipytu ha omoñenópe iñakã opápe hekovemi ha omboty araresa. Pe yvy oryrýipa ha kuarahy ñipytũ guyrakuéra okirirĩ hasẽvaicha umi arai. Jepyta pa'apyha Jesús rete oñemboguejýi kurusúgui ha oñeme'ẽhápe isýpe. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Oromomba'e guasu ñande jára Jesucristo. Kurusu marangatúre ehechaukáore rayhuha. Ou ohecha umi soldado omanóma pañete ha oikutúpe ipyti'a lanzapukúpe ombokua ysyrýicha oguejy ikorasõgui huguy tuichaitégui imborayhu ñanderehe ndahypáiva ani hag̃uapyta kurusúre he'õngue pya'ete oñemboguejy pe isy rapypa'ũme ha asẽ anga tupasy ndaipóri chupe consuelo hesayýpe omopotĩ upe imembýre temi. Jepyta parundyha Jesús rete oñeñotỹhápe. 14ª estación. Jesús es puesto en una sepultura. Oromomba'e guasu ñande jára Jesucristo. Kurusu marangatúre ehechaukáore rayhuha. José de Arimatea oheka Jesús rete pytumboyve oraha oñotỹvo itakuápe. Omboty itaguasúpe pehete oñeñotỹha ha upépe anga opyta ha eñomi yvyguýpe. Oñeñuã ñasãindýpe oikevo pe pyhare mbyjakuéra okirirĩ ha yvága osapymi. Hapéina ñamohu'ãma ñande kurusúrape ñamoirũma Kiritópe ñanderehe omanóva. Hetáko oime ohasáva ñembyasýpe opa hendápe ijapére omboguatáva kurusu pohyete. Umívahína Jesús oiméva oma'ẽ asy ha oha'ãrõ ñamokã hovágui umi hesay. Amén.